whamalumalo atu a whioa sesu, i hono a whioa ngāga e mai whare tapun. Tō e whainga maari koe ni ki whakafonga toa Padre Sepa, taritari whia ki Mautolu, ko Munio, kai mā he ongo whāmiri, pia tumutumu ai ahon, tau whai kātoa ngai hokosia e Vika MaryJane Pohahau, a hono tau o ngofuru mātaha. Hono wā, tau whawhetai ki heiki, i kuna ko ia i he malae o e ako, lawa e ko ngaurua ki o ene ako. Pia whawhetai e kutau momoi, ai whawhetai pe me whakamalo i he tumutumu o e whawhetai i e whilaulau o Eukarisia. Me awha peni ai o tuana ne whakateunga ke tau mo ui kai mai kaunanga koen. Ko ia pe whaia ke tau whawhetai pe me whakamalo o e aha koen. Tau tua matau ke momoi ai whilaulau whawhetai ni. Tau tumu hanga ke tau tamai o toa, ko rea e whakatomalau ku mo oni. Tau tuha i matau ke whanongoa e ne wholofola kai mai kātoanga o Eukarisia. Mafi o ne whamaremone ia e tau ngāhi angahala. Kai tatanga ki tau tolu nge mau i tae ngata.
tau lotu. Whanongoang e ke mau lotu ma Vika MaryJane Pohahau. Ko se vani ti aini o mau whamanatua i ahoni a ono au whaere i. O mau whiawhia i o whakainasi a kia a kia ngahi mea ofa o e mo'ui, mo e ofa, whamiri bea mo e maheni. Tawangi ko e mau kātoanga ko e he whilaulau o e eukarisia. E o mea i ka tiki mau tolu ke mau to e ofiange ki he whiawhia, bea mo e merino o kutuloa. Mau kore na ufanga ia se Jesu Kristo ko alo ai uge fio fata mo ko e be lau mare ma ni ko e tu ai ta be ta ngata. Ko e wholafola o ku to'o ia me tohi no mipa wahe ono. Ke tapua ki i mai koe e o tua mo ne tauhii. Ke whakaulo mai e o tua hono fofonga kia te koe mo ne alo ofa. Ke hangai fofonga mai au tua kia te koe mone atu ai me lino. Ko e wholawhala tonu ia ai eiki.
Koe whalafola, o to oia me tohi a se misi wahe uluaki. Si oku kainga o whaanga, oa te mauhe, i longa ha fuaki lelei, pea i longa ha mea ofa hauhawa. Koe alo hifo pe ia me he tamai, ai ngahi mama, a ia oku i kai i hene awhio ha whito o aki. Pe ko hane nefu tupu i hane liliu. Koe uhi, ko hono whinangalo pe o ona, na ane whakatupu ai aki tau tolu, aki ai wholofola oi mo ui. Koe uhi, ke tau hoko koe polopolo tokua o ngahi mea kua ne ngauhi. Seuke, oku maulau ilope, si oku kainga o whina. Ka ke wawe ai tangata fua pe he whanongo, kai whakatotoka ki he lea, pea whakatotoka ki he ita. He koe ita ai tangata oku i kai tene ngawe ki he maoni oni whakaotua. Ko ia, mauhiko ai wewe kotoa pe, mo i ngao haa o elo tokovi, o mautali anga waiwai ai wholofola kotoa. Aia oku mawhai ke whakamaui homo lau maalie. Ka mauhoko koe kau whai ki he wholofola, o i kai koe kau whanongo pe, o mau kākā i ki mau tolu. He kai ai hataha, aia ko ha whanongo pe ki he wholofola, ka ko hataha ta e whai ki ai, o ko tatau ia mo hasiana o ne whakasio ki he whotunga na e tupu mo ia i hasio ata. He ko ne whakasio lewa pe ia ki a te ia. Pea ne alu, pea ngalo lewa pe koe hā a honoanga. Koe whalawhala tanu ia ai eiki. Pea rotonga e ki whanonga Sesu ki Jerusalema, nei whau atu i he kau āwhanua o Samaria pea mo Kālili. Pea whakawhiowhi atu e ne whanonga ki haki kolo ai, ko whakawhetau ki mai hakau kiria e toko hongo wholu. Pea nau kaila mai me he mama o eiki Sesu ofa mai moa ki te ki mautolo. Ka whoki a Sesu o hanga atu ka teki nau tolu, pea ne pehe atu, mo wō ki he kau whaiwhi kau ke nau sivi ki mo tolu, pe rotonga e nau ke i whanonga atu, kua whakamo ui ho nau kiria. Pea whakatoa ngai hifo e he toko taha i a teki nau tolu, tā kua maa hono kiria, pea ne whoki mai o ne whakawhetai leo lahi,
ki he otoa. Pea ne tō tulu tui atu ki he vae o se Jesu o whawhetai mo whakamalo ange ki a deia. Ka koe Sameria ia. Pe whihui ange se Jesu ki ai, i ka iko a koe toko hongo fulu na e whakamoui, ko whē ai toko hiwa ia. Koe hā kua whoki toko taha mai be ai muri ko eni ke whakamalo ki he otoa. Te are ange a se Jesu ki he tangata, to'o, pea ke alo, kua whakamoui koe, koe uhi ko ho otui. Koe ngore nei tonu ia o eki. Vika MaryJane Pohahau, o sia o tau o fulumataha. Pea tumutumu ai, i kuna whakaako, whaikai e whenga, kaike woho vare, I'm not surprised. I met Vika most of the times in this church, especially on Sundays. Not only to Vika, but to the parents and the sisters and the brothers. I'm so grateful to have such a wonderful family who are trying in the midst of challenges in life to live your faith. Whaia e whawhetai e ahon. Whaamu bena e tokolahi mai tau, whanau, tau tupo, e tau kaunga whamuoni, tākoe mea whakaofof. It's wonderful to be here to witness to such young, beautiful lady and her success in the academic areas, and most importantly, we turn to God in thanksgiving for the gift of life, where we celebrated today her 21st birthday. Whaafakailonga I foki, ta'uataha. It's a day, it's a year, it's a birthday to say that I'm mature enough to do whatever I want to do. But that is not the idea of who we are as Christians. 21st birthday is a sign of maturity. Maturity of knowing that there is a living God. Koe mea ia na ihe mo'ui koe a Vika. Pea tau whakamalo ai ke otua. Pea tui whamiri ka e mai komunio o whamiri. Koe tau whakawhetai, whakatahaia pea moe. Tohi nomi pā. Koe lotu whaka whaiwhekauen is a priestly prayer. And there are three elements on this priestly prayer. First, we turn to God and ask for His protection upon Vika. Secondly, we turn to God and ask for the grace to help Vika, to strengthen Vika on her journey. And finally, in the midst of her journey, in challenges of times, she still have the peace. Ko ere meni te mau I ngai e tolu, e wholofola ua ki.
Pea koe tāpua ki whakawhai whekau, koe taulotu ia ke oange mai kaunanga ko eni. Oange ai malu i, oange kia deia e merino, pea oange kia deia ai kalasia ke tokoni kia deia. While we are on this earth, there is an ongoing battle between us and what we call challenges represented by the devils. Koe fuhu ia tau whihangahanga i mo i whakai aho. Pea koe tau lotu ia mo kore. Kai ke pūria peunga te ke motolu ki motu a koin. E ngai pore whaingata au whihangahanga i be mo i tau whanau. Kau tau hangata hape palofita. O kore be mua ine malu i me kau nganangan. Kore kalasia me kau nangan. Pea kore ai be. Ai meri no ke nofo ia i hene mo ui. Vika. The second reading reminds you once again, and to all of us, the gifts that God has given to you for a good purpose. And all the gifts that we have comes from God and God alone. Remember, for a good purpose. It is not yours, given to you to become better a person. Kai makatuunga beia, ka pau te tau lawa whakatoka ngai. Koe tāwagi ko ia mehe o tua. Ka pahe ke tau lawa o whakatoka ngai koe kai tāwagi koe mehe o tua. Pe te tau pehebe ko e ku mea. Ko hoku poto. Mo hoku malo i whakai tangata whakai whiwhine pe. Mea nei hoko ke toko hongo fulu ko e ni. Na wō mai. Kore ai mo ui. Mau e mo ui whakatawa taina ki na utolu me whakoutua o i kiria hu whangai whakatapu. Toko taha pe nani whakatoka ngai. Toko taha pe. Pe aia ene toko taha ko Samaria. Toko taha ina kai ke tui o tua. Ka nane sio pe ne whakatoka ngai. Ko ene mo ui. Pe nei whakatawa taina ia pe mohono whakautua. Me he eiki ko sesu. Nane whakatoka ngai. Pe ane whoki. Tā noa whakawhofo ku tau whanau kia hea ngore reo e ahoni. Nā ne whoki he lau maari e ko ia tō tolu tui atu pēki hono eiki. Koe whakamālo be mai whakawhetaki. Koe toko hiwa, nei kai bege nau whakatoka ngai. Nā nau pōre be heo nau tangata, o nau whiwhine. Ko au be, ko au be, ko au be. Pea koe tau whalala koe, kia ko au. He kai ke tokonia. E whaingofua pe ke tau launga, e whaingofua pe ke tau hanu, e whaingofua pe ke tau tuange, ai whaka ofa o e tau moui. Ko hi he koe ke ngā ue o whakata tau, ke e whia mao whakai tangata, whakai whiwhine. Whekau mau ingai o omi, e Vika MaryJane Pohahau. Te moe wholofola ko ne whiri. Ke whai e hao tau whakamāma. Tau tolu, tau ngai whāmeri, moe kohomuni au. Tau ange pe moe wholofola maa nioni u tau whanong ki ai. Tau ni be ke te ki tau tolu. Pea moe whakaof oi mo ui ko ia a Vika.
O mea ke olunga tau mohia ke tau ngahi lotu hu whaki. Tau ha ke tau tamai o tua. Momoia ke tau ngahi lotu e aonga ki a Vika kai maa ki tau toluni hono katoa mo ki nau tolu kotoa be e aonga ki ai a e tau lotu. Oku mahu whikina atu a Vika MaryJane Pohahau. E ahoni oku makatonga i ai ahono au whailehi. E oku sia ahono tau a tau malo. Malui mo tataki ia i he ene whanonga atu i he hala koe ke toka te o teo maana. Onge ke a te ia hasino mo hala maali e lelei pia mo hala tolahi mo tui mo oni ke whanonga mape i o mama. Mo ofa e ngai tau oku hanganaki mai ki hene maui. Eike, kani mai moe, mau korene. Oku mau whakamālo i he tokoni, Popou mo i whakaloto lahi kua whai he whamili, kainga pia mo i maheni. O lawe mo nuai e moui a Vika MaryJane Pohahau. Mo e ngahi tapuaki mo i whakaofa o e moui. Whakatawangi ke whai tapukina kia nau tolu a ki ho ofa. Eike, kani mai moe, mau korene. Mau whamalo atu, koe uhi koe mo ui mateaki, pia mo oski a verenga, a Vika MaryJane Pohahau. O nei kuna ia e whenga koni. Ai o kuni whakatata hai mai ki tau tolu i he awha koloni. O mau whamalo, koe ui koe ngahi mea ofa, koe koe whakateu ngaki ene mo ui, o hoko koe tāpuaki ki hono ki whamiri, siasi pia mo whonua. Whatawange ki hoko kari tuai pē, a ni whakalangi a ho awhio. Eike, kani mai moe, mau korene. Oku mau whekina atoa e mau whānau, kei tātou te whito ki atu ki nau tolu, ko nā usia a hona aho whaelei, mai mala e ai ako. Whakatawange, ke nā mau ai ngāhi tāpuaki, whakamano ia, nai nasi ai kā tangata, mai whiwhine maoni oni, i he toi tapu. Eike, kani mai moe, mau korene. O mau mana tua, si o mau ka inga pekia ko toa be, i he whamirini, mo e komunioni. Na nau hoko, ko e pou au, mo e pou mama ki he mo ui, mo e wheinga na whakahoko e Vika. Whakatawange mo o whai manawa o wha, ki si o nau ngahi lau mali e, ke nā wau sia pure anga whakaitaniti, o ke teu i mo ki nau tolo. Eike, kani mai moe, mau korene.
I bea e loto ngai whamiri whawhonga ke kainga koen. Kau mau moi whataha ke tamai o tua whataha. Moi mau whalala mau ai be ki hufaki ai mau whae ko Maria. Sorofa Maria, mau kalasia, pia te koe eiki, monu ia koe whiwhine fuabe, pake whaita wikina ai fua manawa o Sesu. Sangata Maria, whai ai o tua, fia mau tolu anga hala i ahon, moi a whoka mau mate, amen. Wha te mau kore ia Sesu Kristo ko alo ka ko mau eiki. O kore kainga kuia ke hoi fua e whenangaro ta mawhige ku whelaulau ni ko ha mo toru whoki a whelaulau. Tawangi koe mawina si e kātoanga ho aloko sesu e orita o e whelaulau. Tene whakaloto lahia i agi mau tolu i ho mau vai vai. Pea whakātai ki mau tolu me mau ngāhi ang hala. Pea ngauhi ang ki mau tolu ke mau tau, moe mea o whaku mau mo moi atu, whataha pea mo Vika, ku whangate mau korea se Kristo ko alo ka ko mau eiki. Tawange kia whiate mo tolu a eiki. Iki hake o maulato. E tau whea whakawheta iki e eiki. Ko tau atua. Tamai mafi mo mo i tae ngat, mau whailere i mau ai pē me wheitu kotoa pē ke whaia whakamalo ki a Fiona,
o tūnga ia se Kristo ko mau eiki. Ko ke whaki mai ho mea ofa e kalasia i he taimi ko toa be, rotonga ho tāke kina ho siasi i he alunga ho o ofa. Ko ke toko mai ho lau maare maa ni ke whaitokonia ki mau tolu aki ho no mafi. Pea i he mau whalala ki ai, te mau hanga atua i ki a Fiona i ho mau ngāi whaingata ia. Pea whakamalo ki a Fiona, i he mau au sia e fia, tōnga ia se Kristo ko mau eiki. I he mau fia, o mau hiwa i ho koloria. Whataha mai kau angelo e langi, o mau pehe, mau pe. Hei ke ko koe pea e whungari maununi, pe ko koe pea e tupuanga o e maununi fuabe. Pe ko ia e mau tau tabakene ai ke te koe ki ke amwhi tau raro whaka maununi ange ngahi mea o whan. Aki pea i bia lau maare mauni, ko hia ka hoko ia ko e sino mo e tātā ho mau eiki ko se Kristo, pe ko mea tokoni whakalau maare whoki mau tolu. Amana kene tukuange e ia ke he pekia, nā ne toha ke ai mā o ne whakamalo ke a Fiona, tā boki bane bakpaki, o angarewa kene kaua ko ngā mo ne pehe, mo tō eni bea mō kai kātoa me ai, ko hoku sino eni, ai e tukuange ko e uhi ko ki mō tolu. Pehire be nau tau mawhana ne te toha ki whoki mo i pō ne te whamalo i ai be ai a Fiona. Tā boki bane o angarewa kene kaua ko ngā mo ne pehe. Mo tō eni bea mo winu kātoa me iai. Ko ipo eni haku totoa toto ia e fuakawa whaou. Ai e lau i kua ngā be taingata. Peli ringi whoki ako hia ko ki mo tolu. Pe mo e kakai kotoa pe. Kai whakamore more i ai e anga hala. Mo whai eni ko hoku whakamanatu. Hoi misteria ni o e tui. Hei ke mau whamanatua i bea bekia mo tau tua ho alo. Pe koe iautunga e mau me keni a Fiona e mai mo ui mo ipu whoki e huhu i taingata. I o mau te whakawhitai whoki a te koe ke a whi tau lalo ai a Fiona. O tuko mai ke mau unu atu ke whai ho tauhi he lotonga ho ao eiki. Mau te kore mamai atu whoki ke loto i e bea te mau tolu ine e uonga taha. Tunga he ngā ue lau maari maanuni te rea sino moe tātā o Kristo ai u Amerikina ke pau kau ngā tāri whakataha. Ei ke hanga i whunga i whumua ki o siasi. Ai urotonga ma whola te whunga o māmani. Ko e uhi ke tupure ki nai be. Ai whea o whani i hono kakai. Pe ke o mautu i tapu. Ko Leone. Kai mau i ke biko po. Anthony Fisher. Cardinali Murphy.
whahinga tapu, kau mo I fuakawa hono katoa. E ike ke a whitau laluangi mua ke mau ka inga koe, ko nau toki malolo, mo ia manaki ke ato e tuu. Kai mai si ka inga peki a fuape, ko hui ke nau mata ia hulungia o fofonga. Whitau lalo mai ka tiki mau tolu ni hono katoa, mua ke ia Vika. Ko hui ke mau kau ngā mau ai e mo ui tai ngata, whataha mo maria we whae tāpo o ai o tua. Sanga so se whako hono hoa, kau apostolo monu ia kau mai kau ma on fuabe koe, ni nau whakahoi fua ia ia Fiona I lalon, mau whakawiki ai koe be mo tukoloria ki hoa Fio, tunga I ho alo ko Jesu Kristo. O koe ui ko Jesu Kristo vda moine a Fio, pea tunga whoki a te ia, o whaia geni ai ki a te koe o tua weta mai mafi, whata mo I lau maari e maanuni, hai langi mo I kalori e whakau furi, o tae ngata bea, tae ngata. He tau lotu, whatai lotu koe, na e akone kina mai ki tau tolu ke a Iesu. Whikamā tolu me ngai kovi fuabe. A whitau lalo ke tokai be ai merino I latala tonga mau ngahi aho. Pea tunga e tokoni mai o alofa. Ta wange mau nofo taua taina me anga hala be mo e whainga tai a fuabe. Ka mau nofo tari whaki ai be. Ke toi haere mai au mau whakamo ui ko Jesu Kristo. Igi Jesu Kristo na whalawalang ki ko apostolo behe, ko atuma mo tolu ai merino, ko akia merino ko whake atuma mo tolu. O amana ka whio ke mau ngahi, anga halaka ke tui aho siasi. Pake tu mai mua mau tolu hao merino, mo wonga taha ho pure anga, ai ukia whio mo pure ai, o tai ngata, pea tai ngata. Pea tawangi ke toka mau ai pe, e te mo tolu, ai whie maari e ai iki. Ke tau whewhakak mua e merino a Kristo. Whiwhiwisi na matang Jesu Kristo.
Ko ene lami ai o tua ko ye ena ne fua mo ave anga hala mamani. Monu ia ka ko kina utolu whakawhei ke kātoanga o e alo o tua. I koe tau ki haere mai ke te au, wholofola mai be mo ia hoki a lau Māori. Sino Cristo. Sino Cristo. Sino Cristo. God bless you. Sino Cristo. Sino Cristo. Amen. Sino Cristo. Body of Christ. Body of Christ. Sino Cristo. Sino Cristo. Sino Cristo. Sino Cristo. Sino Cristo. Sino Cristo.
Ke tau lotu. Hei ke tawange ko ki mautolu ko whakafo he eukarisia topu tapuni. Te mau whonu fia i he loto whakawhetai. Tuonga i ho ofa o inasia i e mo'ui a Vika MaryJane Pohahau. Tawange ke whakaivia ai a e mautui. Ke mau mahau inga mauai be i ho ofa. Mau kore no whanga i a Sesu Kiristo ko alo ka ko mau eiki. Kataki o me efkilalo. Tau whakahau ko ai pe tāpuaki o Vika. Taim koe te tau alo ai ki he holo. Tau o pe o fia. Enjoy. Ka whaia e tāpuaki makehe ko ini, pia whakawhea Vika MaryJane Pohahau, i mea mai. Tau ko tō peu tau kātonga ia e ho tau aho whaere i. Tau whakalaulau loto ai ai mea o whafungani ai o tuaga te ki tau tolu ko e mo'ui. I he ahoni, tau whamalo ai ki he onga mātua Vika MaryJane Pohahau. Mo ki nau tolu ko tō pe, nā nau ofa i. Tau i pia mo whaino hino ia i he ofa ai o tua. Ko moutari, tau ange tāpu ki na koe he o tua i he aha ko tō pe ho mo ui. O monu ia mōni ai a wapasia ki he iki mo whanonga i hono alunga. Ko e ngāwe honi mā te ke kai mei ai, te ke fia mo tū māri e. Tau angi tāpu ki na koe o tua i aha ko tō pe ho mo ui. Ko e mōni e pehe ai tāpua ki ai toko taha e apasia ki he iki. Tau angi ne tāpua ki mai koe mei saione i e aha ko tō pe ho mo ui. Pāti sepa ke ma whāmai no ni mato matau ka mā ki tau tōlu no katoa ki tau lotu mo kore tāpua ki ai o tua mai kaunangani. O tua e universi o ku mau haka he langi ko tau ke momoi ha whakawhetai ko hui ko e mea ofa o e mo ui. Whanongo ange a e mau lotu ma Vika MaryJane ko ho se vaniti. A e ni ku mau whai katoa anga i he ahoni he hoko sia. Aho no aho whaere i tau o fulmataha. Kai mā e whinga koko nei kuna. Whata mo e whamiri ka i ngā bea mo e maheni. E tamai e kumau moi atua e kaunanga ko e ni ki a Fiona. I e loto whakawhetai mo e whakamālo. I e whakalangi whakakoko ke whakateu ngā ki ene mo ui. O kumau moi atua e ne a ko mo e tau kei ko ne ausia. Pea mo e ngahi tau ko e ni ene whai osi kia verenga ke tare niti ko ke whaki kia te ia. O ne utuai ai tau le rei o ene tō tau. Whatawange whakalang ke langi ia pia i aho a whio. Pea ngene puke mau ai tāpua ki ko ia i hono loto. Ia mana ko e ni ke hoko atu ke best for all o ene mo'ui. Hi fo tāpua ki kia te ia. Koe tamai, pia moi alo, pia moi laumare mānu ni. I hoa whio mau pe i hene mo ui, whakamalu ia maua ki ai pe ho o wha. Whatawange whakamonu ia hene mo ui a ki hangahi aho peheni i he kaha ona. Pia ki whakahoi fua i be ki hea whion. Whai tāpu ki na make heangi, hono ki whāmiri. Tawange whai tāpu ki na koe heiki mo le tauhi. Tawange malama mai hono whonga o wha ki a te koe. Tawange ne tauhi koe i ene meri no o taingata. Well done. Ki mua e tāpua ki whakaosi, si whakamālo lahi atu e, ko tō atu e tau konga ulua ki e tau ritusia, mea bea ko tō kanga lahi au pito ki ai, whakamālo lati ke tauhi, whaihiwa, malo pito e teu i re tau ritusia,
Pea motoki o ai be ke holo no I ai ko lava mea mahu inga. Okay? Bol. Pasi o si o te kaulata ki koe ki he ni o te nau hu ki loto e. O wa be ke I mau ha mou no foanga hi o mou foki atu koe ni ki he holo kai ko si whonui. I koe the chairperson of the parish, Mary, my goodness, Maureen Dam and her beautiful husband, they are here to support you on behalf of the parishioners of St. Joseph. Thank you. Thank you, Maureen. Thank you for coming this afternoon. Enjoy the rest of the day. Mo mea ka ke olunga ke tāpua ki whakaosi. Awange ke awhia te mātolo a eki. Awange ke I whamai ke te mātolo e tāpua ke toa mawhi ko e tamai. Moe alo ke malamare mā oni. Oi whimarie me ke mo wha mo tauhi ai beki e eiki. Ono whare tāpu ko whakatapu. Whahia e tau lot. E hifo mea tau tāpu. A tāpu atu ke kātai pātere. Kain tāpu o a tapi lot. A tāpu atu ke whanau mo whakamōpuna aho eiki. Atu e whakapapa mamahi. Ke tāhino e aho. Ia Vika Pohahau. Ka puke whainga maari e koni, a leo whakamalo, me eiki waka e ko mini o St. Joseph Belmore. Kei tuku koloria, e tāpua hono wafa, e ko hono wafa o tau ki mo uia. A te whamalo ke waka e lotu, tanga i pātere, koloa mahu ingata, koloa fungat, koloa tap. Ai whakawheta ia a eiki e mea furipe. Te watoa e whakamalo, tai ne tāpou. Pē whoka ki mou tolu, hono kātoa. Kai ke ulawa ke auririki, ke ulawa ingoa na toa ta, e te ingia ki. O mō tuku taimi, ka mō ulawa mai, ke tau lotu whata. O umataha, e aho nei whaihe teu. Wai e whiala, whawawonga i ato e whakamalo. Whamalo atu ki e whahiwa mo ngā wela he ko whakahoko. Kore ai pē e tātai pātere. Oua nasi ngālo e komuni o St. Joseph o hou walotu katoape. Ia whatawange aho mo hono a ngā. E tau inasi e laumari o whia mo e whi ofo whanu o mauta. Ko hau mai ai whikau ka hirien o manatui tau whoku o whakawhi e whamiri o kori o mo Maria Pohahau o e whamiri e tau lawat ki konga hono ua o e kātoanga o e ahoni e tau toki mātuku ngahi whatongia kotoa pē a lātaki mo ko mnio e whakakakato pē ki ai. Ko e taimi, ko e whā, ko e wheitu, ko e St. George Sailing Club, Stanleyham, ko e kore atu, ko e whā, ko e taimi o kamatai. Ne vai malanga, tua whatu.
Siwa, Jane, help get unpick the microphones.